دنباش بینرین هجا سلاو و ریج جستدین دنگ امریکا لواشنطونا پایتخت و سرسالا و توا پیروز به هیوی دکم گو سالا نو دجا آشتی و شادی به. ام جارا کردن به هفر دست به گرا خود ناو بخچی چاند و هنرا رنگین ده دکن. بینرین هجا ام گرا خواه جقامش تو دست پی بکن و سردانا هنرمند شیوکار فرزند درویش بکن اف هنرمند گو بسالان بشداری چالاکین هنری لروج آوا بویه و به هستکی جوان و خوش برهمان ده آفرینه دناو شر و زحمتی جیانی لویده. زان عمر سردانا ویکر و اف راپور جبو هفت رنگ آماده کریه. هنرمند شیوکار فرزنده درویش ji pencera hunergeha xwe li taxa Xerbî Qamişlo dinere. Ew taxa goçendîn teqîn û xwepêşandanên doza azadiyê li heman taxê cenazê hunermendê Kurdiyê navdar Mihemed Şêx Xomeşiya û çend mitran bi wir de gora Seydayê Cigirxwîn heye. Ev hûrgiliyên Qamişlo ji bo ferzende û derwîş welat e û nasname ye. Got ew di hişê wî de mane û dibin reng di berhemên wî de diyar dibin. لقامشلو پنجره که تختی برنگ شین بویاخگیری و وکری سر چیای زاگروسه کسکاهیا بوهارا دشتا میردینه او نتنه تابلویه که او خونا فرزنده یا هر کلیکه یه آنگو خونا آزادیه وگو او بنافت که لجمع دشته بس اوای زاگروس مفهی و مام چه قیسی توری واچیانه نفس السرا چیای زاگروس امتداد بجفر حیات داویا کردستان درد که يعني منن وش دور بنا مش واتنا البيش شعبي منن يعني نرينا ما دور ناقره نزيك ندور يعني بس يعني خونك مثلا اف چیای يقولوا ينزيكي ما بمفه امشخور هرن جورا ويل دورا خوب نرين يعني بیرا دیدباریا هنرمند فرزنده جپوش سمبلین زر و کلپیچن گندان پیکته او رنگین گو بر تیریجن توش ین روژه زلال بونه دو تابلوین ویده باندورا وان رنگا باش دیاره طبعا رنگ فكري رنگ منطقه ما رنگ فكري روكيت اسير اخويا الواكريه يعني امزانن بي حما يعني خاصه لون مثلا بر روكي توش خاصة وكي ولاته ما جزء كي جوي قتامته وجوي رشبون أخوة وندادك يعني ذكري ده بحر هنرمند فرزنده درویش لگنده کجل عرب یگریدای قامشلو بساله 1905 نهان ده جدایک بویه لدبستان گند و قامشلو هیا آستا سرطایی خوندیه شیوکار فرزنده درویش بشداری به دهان پیشانگه هم بونه و هیچ به بریاره گو لقامشلو بمینه و خونین خواه لسر تابلو خیز بکه جبو برنامه هفترک زانا عمر دنگ امریکا قامشلو ما میوزیک یک جناوندین پر چالاکه لباجار آمده گو جسال 2017 ده تا روژا ایرو به هزاران زاروکین کردا پرورده ستران موزیکا کردی کریه. گلو چاوا او ناوند دکاره بردوامی بکه دوی روشا آلوز و خراب ده لترکیه لسر چه بنگه و ریبازان خبات خواه دکه کی آلیکاریا وان دکه اف پرس و هن پرسیندن امجه کردنرتوری ما میوزیک هنرمند شیرگو کانیوار به ریا سکایب امی بکن و هنه کوربینیا بین سر خباتا ما میوزیک شیرگو گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه هفترنگ سپاس ما مستحق خوش بوم به بشتاریا میوانداریا برنامه ده گلک سپاس و ساله که نویه بلکه ویا برنامه منایا یکم بجی کو ساله مدته هر بجی می‌بینم برنامه
پیشیا ما و خبات مجی وقت به برنامه تا و کارتا رنگین به گلک سپاس شرگو شوپاندنا مج کاری وره اف وقت ما آنی ماگود جی روشک زور و زحمت لیبلی هون کارکی گلکی بارکیش دکن بحزار زاروک هەگەرم زێدەتر نەبێژن لە جەمووە پەروەردە بوونێ سترانی کوردی مۆزیکا کوردی دخوازم منێکی بڵۆ بە کورتایی لەسەر ما میوزیک یعنی چاوە ئەف فکرا چێ بوو گۆ هون دوێ ڕەوشە هەنێ دە هون کار بن چێ بکەن و چاوە چ دهێ لە گۆ هون بەردەوام بکەن یعنی دوێ ڕەوشە زەحمەتدە بله بەری هەر تشتی ساڵا نوێ واهین هەفتەیەک نەقەدیایە دخوازم سەر ساڵا هەموو گەلێ کورد و تایبەت یا زارۆکین کورد پیرۆز بکەم و از نابێژم بەهێڤیاک و ئاشتی وەرە یاژی بەهێڤیاک و ئازادی ez dibêm jiyanek û xebatek planek ku divê mirov her tim bi ruhekî berxwedêrtir ji sala berê tev li jiyanê bibe bi van hesta dixwazim herkesî silav bikim ma muzîk wek ku hûn dizanin û yên ku me nas dikin ji nêz ve ji sala 2010 heya sala 2016 em dibin banê şaradariya bajarê mezin Amedê de bi navê konservatwara Aram Tigran bi zimanê Kurdî û bi awayekî akademîk di hemû beşên hunerê de me perwerdehî dida. Lê piştî ku di sala 2016 de payîzî li Tirkiyeyê faşîzmê qayûman destanî ser saziyên me û saziyên me ku bi zimanê Kurdî hewl didan perwerdehiyê bidin saziyên zaroka, saziyê jinan giş hatin girtin, şaredar hemû xistin zindanan wê çaxê li konservatwara Aram Tigran 400 kesî perwerde didît. Zarok û ciwan. Lê piraniya vana zarok bûn. Rêyek li pêşiya me bû. Ez çima dibêm rêyek ji ber ku ev saziya perwerdehiyê bû. Saziya perwerdehiya muzîka Kurdî, hunera Kurdî û bi zimanê Kurdî. û li cîhanê rastî jî mînakek bi vî rengî tune bû rêyek li pêşiya me bû divê em li ber xwe bidin em bimînin û ev zarok me gotibû kevir jî li ser kevir nemîne li Kurdistanê divê zarokên welêt bê muzîk nemînin û ji bo wê navê me maye em piştî wê tofanê ên mayî ne muzîk maye zarok mane jin mane ên ku li ber xwe dane mane û navê me me navê maye li xwe kir em bûn ma muzîk û tenê saziya me hemû hêlên muzîkê çi bi muzîkê re eleqedar çi be em hewl didin ji sala 2017 û heya niha şevgom tiştekî ez van pirsana dikim ji ber gom dixwazin ê bînerê me jî temaşevanê me jî naz bikin yani ev xebatek çi qesî girîng çi qesî hêja û zehmetiyê wê jî çi ne hûn rêw rêbazê xwe ji kû detîne yani te got ana te got akademî hebû lê niha ew akademî çû em bêjin qeyûm çêbûne hûn rêbazê xwe ji bo perwerdeyiyê ji kû detînin kesin hene alîkariyê we dikin hûn ji nav xwe vî tişta dikin ji derve hûn tînin hûn çawa karin em bêjin pirtûkin rêbazê xwendinê rêbazê perwerdeyiyê hûn ji kû detînin çawa ava dikin ji xwe taybetmendiya konservatwara Aram Tigran jî û vay taybet berdew em wek kar û xebat berdewamiya konservatwara Aram Tigran me mamoste digîhandin ji xwe akademiya me ya gîhandina mamosteyên muzîka Kurdî hebû û hîn jî heye zarokên ku ji nehsalî li cem hebûn anha bûne mamoste bûne stranbêj bûne piyanîst bûne kemanjen bûne temburjen bûne hostayê defê û temburê hin ji wan di stûdyo de strana çê dikin hin ji wan aranjêrin ma muzîk di heman demê de perwerdekaran digihîne û em niha 35 xebatkar ji 35 xebatkaran bêjin 28 mamoste ji 28 mamosteyan em ji stedî 85 not hemû mezûnên akademiya ma muzîkê ne ku bûne mamosteyên muzîka Kurdî bêguman em ji tecrübeyên ji cerrabeyên cîhanê sûd werdigirin rast e em her millet dinamîkê wan kodê wanî çandî hene ku divê veya di nava rê û rêbazên perwerdehiyê de cî bigire lê em ji cîhanê jî sûd werdigirin mînak dikarim bidim ku li Macaristanê û rêbaza Kodalî Zoltan Kodalî ku dibêje perwerdehiya muzîkê divê ji stranên gelerî dest pê bike ji me re wisa ûçeke stûneke em her wiha ji Suzuki sûd werdigirin ji
عرف سود وردگرن ج دال کرو سود وردگرن لی ام وانا همویان تینن باهف و کرد اوه چاوا قریبن باشتر هیم ببن و دبیرا خود بهلن و بیره که نو آوا بکن لچانده هایی و چه زیده بکن ام هول ددن رباز نو رباز آلترناتیف یه پروردهیه و لامستردام اصلا میوزیک سنتروم کنسرواتوار امستردام کوردارت روتردام هر وحال آلمانیا سازیا انستیتویا گوته کو ام دسپیکا آوابونا ما موزیک حتی نابهدور دخبتن ام وک موزیک جن هول ددن هم خوش شخصی الپیشخن پیشکتنا خو به پیشکتنا خو شخصی موزیک جنی سازی الپیشته ببن و ویاج خدمت که ج موزیکا کردی را بکم ام وک پروردگارین موزیک هم هول ددن خل پیشخن و هم جی به تجربه جهان الپروردگاریا خو تشتکی زیاده بکن و زاروکن کرد د استانداردین جهان ده آستک اکادمیک و به زمان کردی پروردهیه که پر باش بکالیته و کدامه که پر بکیف در باس بکن ام بدن زاروکن ولید جبوه مخابن جبر کو ام تنینه ام تکو تنینه دوی واریده دنیای ده هر جار از به میناکد موتیواسیون همه 40 میلیون کردن لی ام 40 کسن کو سری خو ویرا دشینن جبوه ام خونن شوال خود حرمینن و ام هول ددن ج زاروکن ولید را ج او چروسکن آورودانن وان را ببن آگرک و کو چروسکن آورودان وان گش بکن و قریبن ج چروسکن آور وان آگر نوروز آگش بکن راستی ج موتیواسیون همه خبات رنگیه خوشه شیرگو بحثات تشتكي تقول يعني 40 مليون كردن اللي بلي 40 كس كاردكن جبو خباتا كلو نافندك جو اف كارادكن قال لك تش لازم جيره يعني وك سازيه كي وك اكاديميه كي غير ام بيجن هون اليكاريا ابوري داراي هون شكيتينن هون لسر كس هي اليكاريا ودك يانجي هون لسر ام بيجن كورسو خلكي يعني كسيوتين پرورديه دسين هون وردگرن بله نهم ما موزیک روزا کو آوابو حتی نهم یک به پشتوانیا مالباتن زاروکان لسر پیای گر کو راستیج مالباتن ما پشتوانیا ما نکرانم ایرو ما موزیک تونه با و آکو مایه دکه ما و هیا و بمینه مالباتن من یعنی کینه گله کرده اوجی چاوایه ایکو دکارن پری قرصا بقاسی دبارا خواه بقاسی کو دکارن بکن مالباتن کو دکارن ای چند زاروکان ای چند شاگردان مالباتن کو قد نکارن بدن او نادن ایجا پری کو ام بیجن آبوریا در دهاتویا کو جو قرصان ته انجاق بزوره تیرا مصرفین مهانه ثابت یک کریه و خوارن و فاتورaya این سازیه بکن اف بشا هری مزن دکارن بیجم لی بشا هری گرینگ یا کو ملسر پیاده له هم مادی هم مانوی ام هول ددن روجا آوا یا حیانها سریل پروژین اوروپا بدن و ام هر سال یک آنجا دو پروژه بسر دکوین لی اف پروژه آنجاق دکاره مصرف مهک آن دو مهیا و سازیه دیسا سازی و دزگهین سیویل یل آمده یکو دکارن بقاسی هزا خو کو ام بجن خدمتک موزیکش بوی بکن نکو تنی وسام تشتکی ام جی خورنشتین ام بجن کاورن کریامه بدن یاجی ام هول ددن اتولیه که ورکشاپ که کارگاه که چکن او جی حقی بدن آنجام کنسر که جوان را بدن ام هول ددن کارگاه ناونتوی جبو زاروکن کرد به تایبت ل اروپا دار بخن او جی دبه دهاتو یک تشتکی دنجی لی بله لی دناوا و قیرانه ده قیرانه آبو یا جهانی و یا ترکی پر تایبته دناوا و فاشیزم ده از هر حوالك ما بتشقاس دراف دخبته از بناف ناكم نحو جيه اللي دكارم بيجم راستيجي لسر بياماينا في اكيبه وخباتا وي معجزه زاني شرط ومرجن ابوري پر زحمتن وهينجي ام دنافا هولدان عندن بيغومان كارمند كارسازن كو هم بيجن لامده مخابن ويا پر كمل كردستاني دبي اف چاندا سپانسور کردن و پشتوانی کردن
سازی و دەستگەهێن وەکی مەش وەکو نەتەنێ ئەمن سازی و دەستگەهێن خزمەتە چەند و نەر کوردی دکن پڕن ئەم یەک جوانن لێ دیساژی ئەم هەمووژی هەندێکن لە گۆرە 40 میلیۆن کورد ژە ئەوروپا چەند وڵاتێن جودا کارسازên کورد حەسکریên çanda کوردی هەول ددن bi îmkanên xwe piştevaniyê bikin lê veya nahêle ku sazî pir zû mezin bibe bi milyonan li Amedê 987,000 zarok hene bes 700 zarok demene وەکو ئەمکاری بگەژن هەموو کوچە و کۆلانێن ئامەدێ و کوردستانê tiştekî din bibûre mamoste Şêrgo bala xwedayê tiştekî dinê ji vê salê li pêşengeha pirtûkan li Amedê beşekî we jî hebû ew jî tiştekî balkêş got tiştekî zêde hûn taybetî ser mûzîkê we pirtûkên mûzîkê êstrana nûtê mûzîkê we daxistibûn diyar dibûn şaxê xwe bi alî wir didavêjin gohûn bi zimanê Kurdî û perwerdeya mûzîkê çawayî û çilo ew fikra çêbû ji ber got hûn dixwazin riyê xwe vekin bêtir ya hûn dixwazin alîkariya darayî aborî hûn xwe xurtir bikin ya jî fikrek din li dû vî tiştî heyî got hûn şaxê xwe berdin ji nav mûzîkê îdî hûn tê kirin nav civatê bêtir ji mûzîkê ve belê niha ji ber ku em akademiyekin perwerdehiyê didin lê Kurd li Bakurê Kurdistanê mesela vay li kêleka me başûr heye başûrê Kurdistanê lê rastî jî bi kodên çanda Kurdî û resen materyalên ku wisa xwerû û bi ruhê xwebûnê hatine amadekirin ku mirov karî be sedî sed sûz ji wan werbigire û bîne bike materyalên perwerdehiyê an tunene an jî kêm min digelek mijara de gelek spas mamoste Şêrgo li ser vê derfetê serkeftî bê û xebatên we wê çavê me riya wan bê gon bibînin hêvî dikim got karê we hîn jî li pêşkeve sala 2024 salek xêrê bê ji bo we û ji bo teva Kurda her şad be her hebin sağ wî ji hewraman jî peyamnêrê me Ferhan Hewramanî raportek di derbarî helbestvan İzzet Elî amade kiriye got ev zêdetirî 5 salî jî helbesta dinivîsîne bi hevre li vê raporta di derbarî wî de temaşe bikin. مام عزت شاعرێکی دێرینی هەورامانە و 50 ساڵە شعر دەنووسێت هەر لە گوندەکەی و لە مزگەوتی گوڵب بە مشکیەکی ئەڵوەنی و کوڵەباڵێکی هەورامانەوە هەموانی کۆ کردەوە و دیوانی سەوقاتی عاجزی بڵاو کردەوە سیومە بەدڵم نەبووە درانومە نووسیومە خوێندومەتەوە بەدڵم نەبووە درانومە تا خەوتوبەتە سەر سکەی خۆم بەڵام وەکو تۆڵێ مەجالم نەبووە لە چ شوێنە دەری بڕم بین و سمکێ بخوێنێتەوە بم هەر کوب کراوەتەوە تا سەرەتای ساڵەکانی حەفتا من دەستم پێ کردووە حڕ و ئازاد شعری خۆم نووسیوە هەڵم گرتووە مزگەوتەکە پێشتر لە دەستی گروپە ئیسلامیەکاندا بووە ڕێگەش بە چالاکیەکی لەم جۆرە تێیدا نەدراوە بەڵام خەڵکی هەورامان دەڵێن مزگەوت دەکرێت ببێتە ناوەندێک بۆ چالاکیە ڕووناکبیریەکانیش لالۆ عیزت من زووەن شعرەکە ژوانوە بە تایبەتی فەیسبووکەنە وەڵا چاکەرەوە تام و لەزەتێەوە چەشەوە تایبەتی شاهن یعنی کەسێوە ئەچامنە بەهرێوە شعرواتەیش هەن لە ئاینی ئیسلامە هەیە کە هەر موسڵمانێک قومیەتی شوناسی ڕەسەنایەتی بفەوتێت گوناهبارە بێ بە پێی ئاینی ئیسلام ئێمە ئەبێ هەوڵ بدەن ڕەسەنایەتی و شوناسمان لە مزگەوتەکانەوە ئاشتان بکەین بە نەوەکانی ئێستامان ئازیز یان پیرین یان پەکەوتەیمە یان ڕوونەمانیای یان شەونەوتەیمە یان مام عیزت لە جوانی سروشتەوە تا شعری ڕەخنەیی و خۆشەویستی و نەتەوەیی نووسیوە دەڵێت لە ماوەی ئەو ساڵانەدا 6 شعری بۆ هاوسەرەکەی نووسیوە وەڵا زۆرە شعرەکانم 6 شعری هەیە بەڵام لایەقیەتی ئەو خۆی لەگەڵ شعر و خوێندنەوە کتێبان نییە بەداخەوە دیوانی سەوقاتی عاجزی بە وشەی سادە و چێژبەخشی هەورامی نووسراوە شاعیر بەهۆی کاریگەربوونی بەنالی و مەحوی و سەیدی هەورامی لە گەلێک شوێندا هەر بە وێنە و کێش و سەروای ئەوان هاتووەتە دەم فەرحان هەورامانی دەنگی ئەمریکا هەورامان
لی چیلی جی پیکرکی پیکرسازی فرانسیه ناسکری آگوست رودان هاتیه ناسکرین به ناوی هزروان هات چکرین لی وی جاری بریکا زیرکتیا چکری ای گو پر بالی دکشینه و پر جی لسر وی هاتنه کرن. پیکر نافدار مرۆڤê hizirwaniyê hunermend Rodîn li Şîlî ji nû ve hat zîndî kirin. Da ku bi rêka hîşberiya çêkirî bersivên pirsên ser siberojê bide. Welatiyek hizirawiya ser hîşberiya çêkirî dipirse. Mameşîneyê dikare bi rastî hişmendiya mirovan fêm bike û weke wê bike? Yek adin dipirse ku ew ê şerê cîhanê yê sêyê bibîne yan na. Ehtimala şerê cîhaniyê sêyê me dide fikrandin. Welatî pirsên wek bandora guherîna jîngehê yan naveroka hîşberiya çêkirî jî dipirsin. من دەگوت دەنگê wê mîna Google ye lê ne dengekî Kuriya wê heye bi rastî ecêb dihêle ji ber ku hûn çaverê nakin min guherîna av û hewayê pirsî. Afîrînerên wê stûdyoyek bi navê Bella dibêjin ew hêvî dikin ku peyker wê bibe alîkar ku mirov ji hîşberiya çêkirî netirsin û vê teknolojiyê nêzî mirovan bikin. Gelek kes hûjberiya çêkirî ditirsin yan wata wê nizanin. Bi vî peykerî em dikarin vê teknolojiya derxînin kulana ku mirov nizîkî wê bike. Mirovê hizirvan ji aliyê hunermendê Fransîyê navdar Auguste Rodin ve 120 sal berê di 1904 de hatiye çêkirin û niha li muzexaneya Rodin li Parîsê tê pêşandan. Şîlî bi navê hizirvanê siberojê û dengdayîna wî hizirkarê Rodin ji nû ve zindî dike da ku wî bîne serdema hîşberiya çêkirî. Özlem Yasak, Dengê Amerîka. Ev rapor jî di derbarî mûzîka resen ya Nîgerê got bi şêwazekî berfireh êdî guhdan pê dibe da got careke din geş û belav bibe. کۆمەڵی دڵنی بەرزونیزم لە تەپڵەکەی موسیقاژانێکی نەیجەر دێتە دەرەوە وەک تەلەگرام وایە بەڵام کەم کەس لە پەیامەکەی تێدەگەن. پرۆژەیەکم هەیە بە ناوی یارمەتیدانی منداڵان بۆ ڕاهێنانی گەنجان و ئەگەر ئەم پرۆژەیە سەرکەوتوو بێت خۆبەخشانی گەنج لە مارادەی زیندەر و تێلابیێری کۆ دەکەمەوە بە کورتی لە هاوەناوچەکانی وڵاتەوە بۆ ئەوەی فێریان بکەم کە چۆن دۆما دروست بکەن بۆ ئەوەی بتوانین ئەم ئامرازە نەریتیە بپارێزین. ئۆمارۆ ئیناستراو بە مای دۆما یەکێکە لە بەناوبانگترین مۆسیقاژەنە نەریتیەکانی نەیجەر و مامۆستای گەورەی دۆمایە ئامێرێکی لێدانی نمونەییە کە بەدار دەژەنرێت و بە خولانەوەی پێڕوتەکەی لەسەر پەردەی پێستی بزن. ئەمریکان لێرە لە بارودۆخێکی زۆر خراپدا هاڵگیرابوون هەتا ئەو کاتەی هاوبەشە ئیسپانیەکان پارەیان بۆ دروستکردنی مۆزەخانەیەکی نوێ لە نزیک ئێرە دابین کرد و لەو کاتەوە ئەم مۆزەخانە کۆنام وەک میرات وەرگرتووە کە ئێستا وەرکشۆپێکە تێدا ئامێری مۆسیقای نەرەتی دروست دەکەم و گەنجان فێری ژەنینیان دەکەم. مۆسیقای نەریتی نەیجەر نەکراوەتە مۆسیقایەکی جیهانی بە پێچەوانەی مالی و نایجیریایی دراوسیان. هونەرمەند و مامۆستا ماهان سانی ماتی لە ساڵی 2010ەوە وەرکشۆپێکی ڕێخستۆ بۆ ئەو گەنجانی کە هەژارن بۆ فێربوونی ژەنین و هەروەها بۆ دروستکردنی ئامێری نەریتی. ئەم ڕاهێنانە دەرفەتێکی گەورەیە بۆ ئێمە. لە کۆتایی ڕاهێنانەکەماندا دەمانەوێت بتوانین فێربین چۆن ئامێری گرومی دروست بکەین و تەنانەت لە بازاردا بیان فرۆشین. ئەوە سەرکەوتن دەبێت بۆ ئێمە. ئەم ڕاهێنانە چاوەکانی ئەو قوتابیانە دەکاتەوە تا تێبگەن کە دەتوانن چی بەدەستبێنن سوودی ئەوەش چییە کە ببنە هەڵگری ئەم بەهانەی باو باپیرانیان. لê Rusya jî xebatên balkêş dibin ji bo nûjinkirina hunera kevin ya çêkirina cil û bergan ji çermê masiyan got bi serê xwe hunereke cuda û balkêş e. هەموو ئەم شتانە لە پێستی ماسی دروستکراون. دروستکردنی ئەم جلە 3 ساڵی خەیاندووە و لە پێستی 5 جۆری ماسی. جۆرەکانی ماسی ناوخۆیەکان چەم سالمۆن، هێڵ، پایک، ماسی کات و تایمن لە ڕووباری ئەمۆر لە ڕۆژهەڵاتی دوور لە رووسیا دەبینریان. خانمە هۆنەرمەندی پێشەساز ڤالەنتینە بێڵدی لە ناوچەی خاپارۆڤسک لەدایک بووە.
ماوە نزیکەی 16 ساڵە خەریکی ڕەنگکردنی پێستی ماسی و دروستکردنی جلوبەرگی نەریتی بۆ خەڵکی ناوچەکەی باکوورە. هەر وەک چۆن مرۆڤەکان جیاوازن، هەر کەسێک کارکتەری خۆی هەیە، بە هەمان شێوە ماسیەک پێستی خۆی هەیە. یەکیان خۆڵەمێشیەیە، یەکێکی دیکەیان سەوزە، یەکێکی دیکەیان ڕەنی قاوەیی وەردەگرێت. بۆ ئەوەی هەمان ڕەنگ بەدەست بێنیت پێویستە بە وردکردنی ماسیەکی زۆر و پاشان بەراوردکردنی. دروستکردنی بەرهەم لە پێستی ماسی پێشەیەکی نەریتی گەلانی ڕەسەنی باکوورە، نانایس، نۆڵچی، نیگیداڵ، نۆرۆژ، ئۆدیکس، هەروە کۆنتترین دانیشتوانی ناوچەی ئەمۆر نەوێخس. بلیدی دەزانێت کە دەتوانرێت پێستی ماسی بەکار بهێنرێت بۆ دروستکردنی جلوبەرگ و تەنانەت پێڵاویش. دایک و باوکی و باپیرانیشی لەبەریان دەکرد. ساڵانێک دەخایەنێت بۆ دروستکردنی یەک کراس و ساڵێکی تەواو دەخایەنێت تەنها بۆ ئەوەی لە بوونی ماسی ڕزگارت بێت. گرنگترین شت پرۆسەسکردنە، پێویستی بە پرۆسەسکردن هەیە تاوە قوماش دەنوێنێت، چونکە من تەنها بە دەرزی و دەزوو دەدروم، من بە مەکینە نادرۆم، مەکینەم نییە. پێستی ماسی دەتوانرێت نەک تەنها بۆ دروستکردنی بەرهەمی باو، بەڵکو شتەکانی تری مۆدەی مۆدرن بەکاربهێنرێت. لە ساڵی 2010 بەرهەمهێنەرێکی خواردنە دەریایەکان لە شاری مۆرمانسک و کۆمپانیای نۆردوێست پرۆژەیەکان دەست پێ کرد بۆ بەرهەمهێنانی ئەو بەرهەمانەی کە لە پێستی ماسی دروستکراون، لەوانە جانتای پشتەوە و کڵاو و جزدان و ملوانکە. پسپۆرانی کۆمپانیەکە لەلایەن شارەزایانی نینگۆشتیای باشووری ڕووسیا لە تەکنیکە باوەکاندا ڕاهێنران، پاشان داهینانی خۆیان بۆ پرۆسەکە زیاد کرد. ڤۆڵچینکۆ دەڵێت ئەو بەرهەمانەی کە لە پێستی ماسی دروست دەکرێن تەنانەت بەهێزتر دادەنرێن لە پێستی ئاژەڵ. کۆمپانیەکە دەڵێت پرۆژەکە سەرکەوتنی ساڵماندووە و پلانی هەیە بەردەوام بێت لە پەرەپێدانی زیاتری ئەم هێڵە. بینەرین هێژا دێ سەرێ vê salê de jî li seranserî cîhanê şahî li dar ketin tevî nûçeyên nexweş yên ceng û şer li hin welatan. Lêbelê cîhanê dilê xwe bê hêviyên geş dike û bê şêwazekî hunerî jî ev sala pêşwazî kirin ka emberê xwe bidin bê çawa bû. Em giştin dawiya vê gera xwe ta gereke din jiyana we di nav rengan û ciwaniyê de her şadibin.